Dva povoda nas podstiču da liderima stranaka koje okupljaju srpsko biračko tijelo postavimo jedno pitanje. Jesu li Srbi i Crnogorci i dalje isti narod? Bill Clinton, Stipica Mesić i Milan Kučan su prisustvom proslavi 5. godišnjice zlatnog teleta crnogorske državnosti pričinili zadovoljstvo Crnogorcima i opet gurnuli prst u oko nama Srbima. Razumljivo, ideolozi identitetski nedovršenog nacionalnog crnogorstva su zbog toga veoma ushićeni, toliko da im čak ne smeta ni to što je Clinton u javnom nastupu predmet njihovog obožavanja nazvao Makedonijom i tako pokazao da zapravo ne zna gdje je došao. Nije potrebno ovom prilikom praviti podsjećanje čime su sve Clinton, Mesić i Kučan zadužili nas Srbe. Još manje je potrebno podsjećanje na slične Đukanovićeve zasluge. Neophodno je međutim da ovim povodom priupitamo lidere srpskih stranaka jesu li im i nakon ovoga Srbi i Crnogorci isti narod. Istovremeno, Đukanović veli da se zalaganje za crkvu koja bi na svako crveno slovo barabar s Božjim imenom slavila idol državnosti ne miješa unutrašnja crkvena pitanja, ali naglašava da ne može zatvarati oči pred podjelama koje postoje u crnogorskom društvu i državi. Podjele su nešto što predstavlja prijetnju stabilnosti, a svi znamo, toliko je on, da bez stabilnosti nema razvoja. Naravno, i sasvim razumljivo, bivši crnogorski premijer svjesno prećutkuje činjenicu da je upravo on taj koji je proizveo podjelu o kojoj ovih dana javno meditira. I još je razumljivije zbog čega mu ona sada smeta. Ko još, međutim, uopšte vjeruje u mogućnost nekakvog razvoja u crnogorskom državnom okviru? Ako toga razvoja nije bilo nikad u istoriji, i ako vidimo koliki je njegov intenzitet na 5. godišnjicu osamostaljenja Crnogorske države, zar je onda realno očekivati ga u budućnosti? Stoga, kad ovu Đukanovićevu misao sa crnogorskog prevedemo na srpski jezik, dolazimo do kristalno jasnog zaključka da on u stvari razmišlja kako da te podjele prevaziđe na srpsku štetu, odnosno kako da zatre srpski svetosavsko-kosovski identitet i Srbe nasilno asimiluje u Crnogorce. To je jedini i konačni cilj njegove politike, ali i sizifovski poduhvat istovremeno. I opet, evo pitanja za lidere srpskih stranaka. Jesu li im i nakon ove Đukanovićeve izjave Srbi i Crnogorci isti narod? I ne samo za njih. Pitamo i predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je svojevremeno na Cetinju izjavio da je teško razdvajati identitet među Srbima i Crnogorcima, zašto i pored tolikog njegovog dodvoravanja crnogorskim vlastodržcima i ideolozima, Đukanović smatra da je Crna Gora, kako kaže, i dalje meta velikosrpskog projekta. Jesu li mu i nakon ovoga Srbi i Crnogorci isti narod? Ovo pitanje logično nameće i niz drugih pitanja srpskim političkim predstavnicima čije djelovanje u minulih 10-15 godina po svemu podsjeća na djelovanje Domanovićevog vođe. Na primjer, popravi li nova činom kilibardizacije Srpske narodne stranke i rasturanja Srpske liste sopstveni koalicioni kapacitet? Ili, koji su za Srbe pozitivni efekti politike Socijalističke narodne partije u borbi za spajanje raspolućene i mirenje zavađene Crne Gore? Ili, ustanovi li Narodna stranka koja je jedinstveno ime jedinstvenog i nedjeljivog državotvornog pravoslavnog naroda čiji se jedan dio nacionalno iskazuje kao Srbi, a drugi kao Crnogorci? Ili, pita li uopšte neko demokratsku srpsku stranku, hoće li njen lider da bude manjina u, kako on patetično veli, državi koju su stvarali njegovi preci? Takvom jalovom i vremenu u kojem živimo potpuno neprimjerenom politikom, ove partije su Srbe na jedan dublji način ubile u pojam i nametnule im osjećaj gubitništva. To je njihov najveći grijeh, jer Srbi nemaju nikakvog razloga da bi se u odnosu na Crnogorce osjećali kao gubitnici. Naprotiv, iz tog gubitničkog statusa lako je izaći prostim zauzimanjem distance i povlačenjem jasne identitetske granice u odnosu na Crnogorce. Crnogorci, a ne Srbi, imaju krizu identiteta. Crnogorski identitetski problemi nijesu naši srpski problemi i treba ih ostaviti Crnogorcima. U crnogorskom državnom okviru borba za srpska prava jedina je istinska srpska politika. Svaka druga je nesrpska i antisrpska.